Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fiman hadait, wa 'afina fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, fa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt, lakal hamdu 'ala ma qadayt wa lakal shukru 'ala ma a'tayt. Nastaghfiruka Allahumma min jami'il dhunubi wal khataaya wa natubu ilayk. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-madhlumin fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma ansurhum wa qawwihim wajma' kalimatahum 'ala al-haqq ya rabbal 'alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fil 'Iraq wa fi Masr wa fi kulli biladil muslimin fi kulli zamanin wa makanin ya rabbal 'alamin. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a waz-zinaa wat-ta'uuna wal munkar wal baghya was-suyuufa al-mukhtalifata wash-shadaa'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi